swiviko swi komba ku ku na vanhu lava va ni rindzerile again a ni kona ka sorry kambe mi swi tani va ni vurile ku loko ku nga ni twi ni vula ku hi ta hlangana again swi tivi ku a ni kona ma vo maka kona kambe swi tani a khensa loko hi lombe ndleve kona nga yingisela xitichi xi ri kona namuntlha i ravuntlhanu siku ri lera 29 ra n'weti ya mudyaxi lembe ra 2023 mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa risimati wa jimo wa xitlhangwa xi nga ri tani wa jajana makonelo wa ndandasi a ku ramba muyingiselo wa mina ka nongonoko Africa wa vulavula wu humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi bola na vona hi vo va vona ku nongonoko wa hina wu fambisa ku yini ka siku na siku musumbunuko ku fika ravuntlhanu namuntlha hi ta va ka hi bola na Good Enough Mashego hi languta ka leswi swi nga humelela ximokonkulu xa MKP lava va nga hetela va tikuma va huma hi bail tolo se hi ta va kha hi bula ku kahle kahle swi vula yini leswiwani swi nga va swi tlhelela kwale mi nga tshama mi vula good enough ku loko i ri la evheti swi tiva na ku na xitulu xa wena xa nkarhi hinkwawo nkarhi wun'wana na wun'wana xi nga cinca ke kumbe ku na swin'wana ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo ke timhaka ta xidumbu xa president khale ka president wele Zambia xa haya mahlweni xi hlupheka sweswi ve le Supreme Court of Appeal hi ndlela yaleyo mintirho hi kha hi gimeta n'hweti leyi ya vatirhi leyi ku na vulavisisi byi komba ku ku na mintirho yo tala leyi maAfrika-Dzonga va nga yi laviki va nga tirhiki ka yona na ku mbutisa kokwalaho ka yini mi nga yi lavi mintirho yaleyo kusuka kwele ka ku risa tihomu tinene se la kwele ka ku tirha mapurasini kambe sweswi hi sungula hi twa leti mi nga na tona tihi kumbe tihi kusukusela sweswi ku fika ya hafu ku pele awara ya 12 ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi bula na Good Enough Mashego andza ka swona hi vulavula mintirho Afrika-Dzonga wihi hlekani Cylinder Specials, month end specials, eka Cylinder Specials. Isa emahlweni specials wa vhiki leri nga hundza. Mahusu na Hesiview Build It, se hi katsa na marhavi ya hina ya thula masi. Mukhuhlu na Grassco Build It. Swipexali leswi nga khorisiki eka tisemende, ti-water tank, ti-wheelbarrow pende mavanti na swo tala. Hi ringetu ngetisoli. Hi tlhela mi siya na cinci a swikhwameni. Month end specials emahusu. Hesiview, mukhuhlu, thula masi na Grassco Build It. Cylinder Specials. lembe leri ra 2026 ri fikisa emakumu kumbe ri fikisa eka matimu ya Afrika-Dzonga ya nkoka kusukela loko ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park KNP wu ve kona ntirho wa matimu wo tlangela 100 ra malembe eKruger National Park yi ta va kona hi ti 30 n'hweti ya leyi ku nga Mundzuku 2026 eSkhukuza Rest Camp eKruger National Park Munghana Lonene FM u ta mi tisela swiviko kusuka eka ntirho lowu wa matimu hi mugqivela wolowo wa ti 30 Mudyaxi lembe ra 2026 kusuka hi awara ya 9 nimixo ku fika awara ya 1 ninhlikani vengeri Kruger National Park yi tlangela 100 ra malembe yi ri kona our heritage our future Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani sweswo mingisero Munghana Lonene FM 12 ntsena ku pela wara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka vula hi ta va hi ri koho hi ku tisela swiviko kusuka le antangeni wa swiharhi wa Kruger National Park Mundzuku ka kwala ka Munghana Lonene FM sungwa ka yile swiviko swoleswo hi ta twa ku loko a ku tlangeriwa 100 ra malembe Kruger National Park yi suka kwihi hi ndlela yaleyo a ku ri lembe leri ra 1926 loko ntanga lowa wa swiharhi wu tumbuluxiwa andakara ku vakokwani va sukile kumbe va susiwile le ntangeni leyi van'wana lava na va tsundzukaka van'wana va ka Miyeshe va vula sweswo ku va susiwe ntangeni va ka Makuleke va vula ku na vo va sukile ntangeni na tindhawu to tala leti nga la a Bushbuck Ridge va vula tani ku va susiwe kwini ntangeni hi ndlela yaleya un'wana loko a kha ni hlevela na ya vulavula hi timhaka ta ku wa vona na lava ka N'wamanungu va tile hi halaya va komati a tivi swa matimu mi nga yi katsi veka hina na swi tivi no to haxela kambe va vula sweswo veri ku na xitshabyana le ndzeni ka Kruger National Park xi nga thiwa hi vito rolero se swin'wana swa leswi hi nga ta va hi kha hi ya twa ku 100 ra malembe ri va ri kha ri vula yini eka ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park Mundzuku kambe ka sweswi hina hi la ku twa timhaka leti nga na tona mi nga vulavula hi timhaka ta hina tani na vuafrika bya hina tanihi Afrika-Dzonga mi nga vulavula hi timhaka leti mi khumbaka kwala mi nga koho
ku na ku ndhundhuzela kukulu loku ku ndhundhuzela hi ta ze va vitana hi ncindana ku na ku ndhundhuzela kambe vete va ta hi rhamba ka Sodan state of the district address ya ti 5 ntshemba va kha va lunghisa machelecheleni ya kona hi kota ku ya hi ya kona le ni vula executive mayor Miyelani Chauke ku vele ku ndhundhuzeriweni ngopfu hi tlhe hi vutisiwa na vayingiseri va hi vutisa ku hikokwalaho ka yini mi nga tshame hansi mi vulavula na vona hi ta twa na makungu ya vona ku ya mahlweni so loko hi rhamba laha ka ti 5 hi ta mi tisela makungu walawo mi kota ku twa ku va tikomba va kha va tirha va kongome tlhelo rihi ku va veka na minkarhi va ku sweswiwani va veka na minkarhi va ku sweswiwani kusuka la leswiwani swi fanele swi va swi lunghile hi sonta leswiwani swi fanele swi va swi lunghile hi mvula leswiwani swi fanele ku va kha ku vekiwa minkarhi se ku maendlela lama hi wo lama n'we tanihi vaaki mi lavaku wo ma va makako se kumbexani hi ta va kuma na vona hi ta bula na vona hi ndlela yoleyo a hi amukeleni muyingiseri wo sungula a hi twa ku ye i khome timhaka tihi nhlekani lowu hi le muamukeri laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani DP minjani hey hi pfukile n'wina minjhani la hayi iwa hi pfuka DP a hi languteni mhaka leyi kahle ni mbalele na madlas ni vula leya MKP ya chief whip mi ta ni pfuna DP ni le ku endleni ka metse la ku ri ni endli vulavisisi bya ku timembara ta palamende DP hi n'hweti va kuma kwalomu ka vo 112,000 ivi ku va na mali ya xibalo DP loko ni endli tinambara ta mina kahle swi tikomba hi nga ri mali leyi nghenaka ka akhawunti ta vona ya muholo i 45,000 ivi DP endzhaku ka sweswo ku ya sweswo swilo leswi nga kona MKP chief whip leyi u va tekela 50 ku ya ka 60% hi n'hweti timembara ta palamende ta MKP ivi swi siya na ku va nga va kha va teka 30,000 ya muholo hi n'hweti kusuka ka 112,000 endzhaku ka loko hakeriwa xibalo so lexi ni nga fika xi ni disturba DP i ku ri MKP tanihi vandla xitatimende lexi nga xi humesa swi tikomba hi nga ri leswi va swi tiva ma swi vona hi mhaka ya ku loko se ni languta ndhaku se matihlo me le ku pfulekeni na mihleketo ya vuya mani ku ri Floyd u tshame a kombeta mhaka yin'wana a ku MKP hi n'hweti u tirhise rito ra ku va yiva 3 million rand ivi se ni mihleketo yi tlhela yi vuya loko ni languta vanhu lava nge le kusukeni ka MKP hi mhaka ku hava munhu leswi a nga swi yimelaka DP loko ku ri ku himpela swilo leswi nga le ku endlekeni swilo swo va swona swi vula ku MKP a hi vandla ra tipolitiki DP loko ku nga ri vandla ra tipolitiki i yini ke i scheme swo loko vo va ku tifumiseni vula ku DP loko mi ri ku tirheni mi kuma 112 ku ri salary ya n'wini ivi mi hakela xibalo mi kuma 45,000 ivi ehenhla ka 45,000 mi ya ma tekeliwa half mi ya hanya njhani DP a swi hlamuseleki ku ya hi mina hi mhaka ku ma ta ni tshame ni yingisela Julius siku rin'wana a ku ka timembara ta vona ta EFF lava nge le palamende hikuva va kume nkateko wa ku ya palamende hi n'hweti i nga ri ku na mali yin'wana va tekelaku yona n'hweti yin'wana na yin'wana ku hakela vanhu lava vo ka va nga vangi na nkateko wa ku ya palamende swa twala i nga ri ku vulavula hi vo ma 5-6% ku ya hi mina yele ya twala loko mi twa swivangelo swa kona mara 50 to 60% DP a swi amukeleki leswi swi vula ku va xikimi himpela swa ku va ri ku tifumiseni ende swin'wana swi nga endleka ku ri nhlonipho ma vona leswi nga endliwa hi Papa Penny swa ku va sukile loko ku ri leswi na vo va swi tiva a va fanele va swi vuli swilo leswi a swi humeli handle mani swa nyumisa ku ya hi mina kumbexani lava va khumbekaka ku nga swirho swa vandla va ta hi byela va ta kuma nkarhi va ta vulavula na hina hi ndlela himpela mani loko ri vele ku hi tweni a va humeli handle swa nyumisa leswi DP ni mi twini inkomo swinene a khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana leri nga ta ni kuma hungu la un'wana a nge ri khalanga a swi koteki ku mi nga vulavula verini n'wana wa le kaya i mani n'wana wa le kaya
mani swi languta kahle ni ta kota ku vuya ka swona kumbexani i mani sungula ni hundza hela ta vuya ni teka riqingho rero ka 0860 002 543. Hey, cheda ukahle. Awitivi imina due. Ini mina due. Yini pune high blood chukele. Loko mani va ri le marhambo. Milenge yo pfimba. Hey, ngamu loko a vona n'weti. Se inga hunguta ku khohlola loko. Hey, swi ni pfunile kamareni. Mukhuhlwana ku ri yini? Se yi kumeka kwini mfo? Eka tifamasi hinkwato. Fona 072-738-8244 kumbe 076-716-3728. Khume nyungu malembe hinkwawo. Vanhu va karhi va pfuneka hi Imina due. Mfo unipfunile man. Imina due. Tshama u hanyile. U yingisele Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. U yingisele Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. Bari lembe ra 2026 ri fikisa makumu matimu ya Afrika-Dzonga ya nkoka ku sukusela loko ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park KNP wu ve kona. Beri ntirho wa matimu wo tlangela dzana ra malembe ra Kruger National Park wu ta va kona hi n'hweti yaleyi ku nga Mgqivela wa ti 30 Mudyaxihi 2026 eSkhukhuza Rest Camp eKruger National Park. Munghana Lonene FM u ta mi tisela swiviko kusuka eka ntirho lowu wa matimu hi Mgqivela walowu wa ti 30 n'hweti yaleyi ya Mudyaxihi 2026 kusuka hi awara ya 9 nimixo ku fika hi awara ya 1 ninhlikani. Venge Kruger National Park yi tlangela dzana ra malembe yi ri kona. Our heritage, our future. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. Aya amkeleni n'wana mingiselelo nhlekani. Enhlekani Butet na vaingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika wa vulavula na wa vuntlhanu lowunene ku nga ri wa vuntlhanu njhe ku ri wa vuntlhanu lowukulu en'hwetini. Nambara ya mina ka ha ri yaleya Butet. A ni nge cinci sweswi se mi nga hi vona kwala loko ina ni sweswo swo tani na. Butet ni nga kholi. Nghena makeni xunga. Butet ni tshame hansi na ndyangu wa mina hi teka goza ra ku kun'wana hi hluvula xidloko hi hluvulela nkulukumba Julius Mkhwanazi ka leswi va nga hi endlela swona tanihi tiko, ka leswi va nga hi komba swona leswi a swi hi tumbelelini, leswi a ho vulavula hi swona ehansi ka matafula hi nga swi voni mara hi swi hleketelela. Ku hleketelela loko ya ka hina va ku teka va ku veka henhla ka tafula va hi komba ku leswi hina hi ngo ha swi hleketelela swi kona hi mpela swa hanya. Leswi ni swi vurisa hi yini Butet? Ni landzelela khoto leyi ri kona tolo eMpumalanga. A ni tshembi i kona na wun'we loyi a hleketa kulukumba Joe Ferrari va nga tikuma ka rin'wana ra masiku va ri katoro va kha va tengisiwa hi yin'wana ya milandzu hi matimba lama va nga na wona. Hi kha hi nga rivali Butet ku ri van'wamatekisi a tikweni ra hina ra South Africa va hi cinisa ndlindlini, va hi khome hi tinhompfu. Mara ni kha ni ku kulukumba Mkhwanazi loko a ri mina na ndyangu wa mina hi mi hluvulela xidloko. Ingi loko a ni ku ri na tiko ka hina a hi ta mi pandela ku va na tiko leri va ngo i Mkhwanazi. Leti ni nga na tona ka weekend leyi Butet. Ntirho lowu va hi tirhelaka wona or va nga hi tirhela wona a ni ri number 1 se mi number 2. Se ni number ncila. Mi number 2. Mi deputy ya vona. Oh. Leswi i nga ri lava leswi i nga ri masiku mambirhi. Network ya wena yi kahle mingisero mina kambe hambiswiritani mhaka leyi a wu ta na yona hi twile 0860 002 543 nongonoko i Afrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Ku na van'wana va ringeta ku phanga hala Escort la a KZN leswaku mani swi tshika amukele n'wana mingisero loyi hlekani.
Imam Keridi la ile kam gana lona FM makombandlela. Kambe ke loko ngasiya ka un'wana a hi sungune ni hundza laha. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. So mingisero mgana lona FM amkele n'wana mingisero lo nhlekani. Ayi khalanga Papa min. njani Ipfukele ngoba. ipfukile Akhenza. la ta nghena ka vanhu lava va Immigration Act va vula ku hi mhaka yo vanhu vo huma handle loko vo kumeka va tshamile ematikweni ya hina ka miti ya vo hina va nga ri na maphepha na vo hina a khomiwa se me a ni lava ku ta ngetela hi hunguru loko a ku ri ku swi koteka ku va na xikhwevo lexi munhu loyi a humaku a handle a nga ri na maphepha a ti i ta kuma xikhwevo xa vo ma 6 years 10 years yi nga ri na parula yi nga ri na run concurrently yi nga ri na fayini mi ta kuma vanhu lavawani va hunguteka why ni la ta vulavula hi mhaka yi endleke ku hi le giyani ka malamulelo venge ve kume Msomaliya a teke xihlangi xitsanana a xi pfalele avhengeleni mi va mi kha mi swi vona ku ri swin'wanyana loko nawu wo tsandzeka ku teka action swi vula ku hava laha ku nga hi nga ta ya kona ku ta va ku kha ku hlupheka hina hi mhaka mi kuma ku munhu i hava maphepha ve ri va nghene lawa na South Africa Masomaliya lava va hava maphepha mara hina hi tlhe hi va nyiketa swiako va ta xavisa kwala hi nga langutisangi ku vanhu lava va na maphepha kumbe va hava na and swi tala swi swi tshikelela hina vanhu lava hi tshamaka lawa na South Africa swi tlhe swi endlisiwa na hi vaakatiko va kwala a South Africa hi mhaka i le ku tekeni munhu a tshama na yena se loko vo endla xikhwevo xa 6 years kumbe 10 years vanhu lava ta hunguteka la South Africa khalanga Na mitoboto wa mina hileswaku swi vula ku n'we mi vona mi ku ya hi n'wena milawu leyi nga koho a yi tikisile ra ku vanhu va ta chava ku tala a yi tikisi ku vanhu va ta chava ku tala that's why va nghena hi ndlela leyi va rhandzaka va tlhela va famba hi ndlela leyi va rhandzaka va swi tiva ku South Africa ku hava xilo lexi va nga ta endliwa xona n'wina sweswi loko mo mi ya Zimbabwe mi nga khomangi maphepha mi nge fambi nkarhi wo leha and loko va vona movha yi ri ele kumbe yi ri GP va yi sala ndzhaku movha liya ku ri i te ku endleni lawani i te ku tshameni masiku mangani va mi sala ndzhaku maphorisa mara lawani a swi endliwi loko va vona movha yo huma Botswana yo huma a Zimbabwe va nge misali ya ndhawu va mi tshikisa sweswo le mi nge tiphini le a Zimbabwe va tikisa nawu wa vona a wu fani na lowani wa lawani a mi ngheni hi ku rhandza le ma swi vona na khalanga hi le ka masiya yinyana inkomo sweswo mingisero mgana lona FM khensile tlhelo rero vona ka kha vulavula ku tani ntsundzuxa timhaka letiya ta swidzidziharisi leswi swi nga vulavula hi nga vulavula ngopfu hi swo tolo swi nga kumeka a Beitbridge a ni tsake ngopfu ni ku vakulukumba lava va rindzaka laha tibodareni va tirhile a ni tsake ngopfu vovinyi va tlhela va vula va ku a hi lo tirha hi yo xeveriwa ve vula mara mi langu ku nyika vuxokoxoko a va nga hi nyikanga vuxokoxoko byebyo a hi ta tshameka ku mi tirhe ngopfu ma swi vona se n'wina mi hi nyika na vuxokoxoko bya ku hi kume tip off se swi vula ku loko ku ri ku n'we mi kume tip off hi marito man'wani mi ni byela yini mi ni byela ku loko ma kumangi tip off a swi hindini ene leswi a swi solideriwile phela ku a ku pfariwe na hi zingi ri tlhela ri solideriwa a nga ta vona nchumu se swi vula ku n'we kwala mi nga koho sweswi BMA mi yo thipiwa se ku tsaka loko ka mi hinkwako vhe ku nkwe a hi amukeleni lava nhlekani papa mina minjhani botet patu kwalano a ri fambeki ne ku na tibambasi ri smooth enkombo wa mina mi ri yin'we a loko he botet ku na yin'wanyana yo ka yi nga tshama yi vula hi munhu ne sweswi hi nge vanhu va mathekisi va teka tiko va rindza ra vona ku na vanhu lavo rhwalela nhundzu a ti-hardware hi tibaki vanhu lava va exportiwa va hakerisiwa timali vanhu va ri patu ra vona mara a hi tshami vona taxi ri semende ku feriwe tikapa swi vitaniwa extortion leyi nga khomisa bajo hiyo yaleyo ni yi vula hi mhaka ku ri bootset ni tshame ni lava ku nghenisa baki ya mina laya ivi loko ni kuma milawu ni kuma ku ri ni ta va ni tirhela un'wana na un'wanyana ku ka ni nga n'wi tivisi mali a nga hakeleki na movha wa hakela hi 21
eko va ri patu i ra vona se un'wana na un'wanyana la rhwalaka xilo badi route i fane a va hakela mara ku ri ku timovha ti vulavulaka hi tona ti hakela tidiski ta ku va a patwini leri vumiki ra vona mara tidiski a hi hakeli ka vona a swi kona sweswo i mani a nga mi hakerisa ma ku tiva ndhawu ya kona ni ngo mi nyika idea ya ku ti-hospital ti nga Olifantsfontein road a Tembisa loko mo investigator ku ri tona mi ta yi kuma kahle ngopfu ku ri ku ndleka yini laya vanhu swi le ku ndlekeni vanhu va lava va mathekisi vulavulaka hi vona va karhata ngopfu ku ri teku ra vona hi kun'wana na un'wanyana loko va ku heyi wa chuha kumbe vanhu va mathekisi ta sikurini se vanhu va le ku tekeriwe ka timali ngopfu hi mhaka ya sweswo swa ku vanhu va le mathekisini patu i ra hina patu i ra association antiku association yi tshama yi tisa xikhulela mapatu xi ta pfulela kumbe xi ta xikontiri na a swi kona i extortion yaleyo vanhu va lava ku mangariwa kambe leswi mi nga swi tisa hi ta fanele ku swi sala ndzhaku hi kota ku vona ku yisiwa ku yini mahlweni na khensa swinene buti wa mina inkomo sweswo mi ngisara mugada lona FM nangona ku ya Afrika va ni khomeni loko ri ka va nga pfuki va twala kahle ni ya na mina ni swi twa ku a va twalela kule nyana kambe i mhaka leyi kumbexani hi nga hetelela ku hi kuma un'wana kambe sweswiwani hi nga si kuma un'wana hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yan'we kwala ka mugada lona FM makomba ndlela kusuka kwalano hi ta vuya hi bula na tatana good enough mashiko ni lava hi bulanyana kantsongo hi timhaka leti ta MKP hi ku vona ka vona ku kahle ku le ku endlekeni ka yini hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla sweswi a hi sungula ni hi twa ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta va yimise ku yini enhlekani u yingisele munghana lonene FM makomba ndlela se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela mixero munghana lonene FM tolo hi pfuka ka mahungu ya ku ximokonkulu wa MKP i vona ke a kha a fanele a ya khoto hi ndlela yele hi swihehlo swo hambanahambana se hi la ku ta vitana muhleri hi ta kota ku bula na vona la va ta kota ku hi byela kahle hi ku vona ka vona va vona ku kha ku endleka yini a mutini wa ka MKP hi ndlela yoyoleyo ukayelele eka Afrika wa vulavula na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president Tole i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langutiwa loophole liyani nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nongonoko ya Afrika wa vulavula la hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela i ntiyiso sweswi hi la ku bula na tatana good enough mashego hi twa ku leswi nge le ku ndlekeni a ndyangwini wa ka MKP kahle ku va kha ku endleka yini hi ndlela yaleyo ni na vana lava va nga kona loko mo tshuka mi twe un'we a khohlola ni lani haxa kona ku na vana va ya xikolo xa le ka Majosi ni la ku vona ku vito ra koho ve ri yini la ni kota ku ri hlaya kahle a voni ku famba hi languta swi swo ka swi nga langutiwi se voni okay vito i Majosi primary xikolo xa le ka Majosi ni na vona la ni ta vulavula na vona nyana ku nga ri khale ka mina a sungula ni bula na tatana good enough mashego hi twa ku va ri yini vona loko swi ta ka timhaka leti nga le ku humeleleni ka ndyangu wa MKP good enough na swi lava ku hi sungula ku vulavula kambe ni la ta mi yingiserisa leswi na swi tiva ku ma swi tiva na n'wina mi swi twili kambe twanani ku vayingiseri va ri yini hi n'we ukayelele eka Afrika wa vulavula xin'wana buthphete lexi ni nga xi vona ni wu landzelele ngopfu nandzu lowuwa na ti-comment ta ko hinkwato na lava va ti vulaka ti-analyst me hi ku twisisa ka mina ni ndlile political science exikolweni hi ku twisisa ka mina comment one person Mrs Buthphete munhu loyi ni n'wi rhandzaku a nga vi bias aka ku analyze swilo swa yena good enough mashego i analyze ntiyiso a nga analyze ku
ni wa ANC or ni wa EFF or ni Zondi Ramaphosa. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Makomandlela a hi sunguleni kwalano loko mi twa vayingiseri va vulavula so hi n'we mi titwa njhani Mashego? A swi ni tsakisa ngopfu brother swa komba ku ri mina we na producer ya hina hi swi kota ku tirha kahle na ku ri a hi byeli vanhu pongwe va byela ntiyiso ntsena so swi ni tsakisa ngopfu na ku ri vayingiseri vo tsakela ndlela leyi endlaka yo ene ngopfungopfu ka mina ka ku ri a ni ri wa swi tiva na wehe ku ri Xitsonga a hi ro ririmi ra ku sungula ra mina so loko ni vona leswaku vanhu va swi kota ku twisisa loko ni ti lumaluma ku vulavula Xitsonga swi ni tsakisa ngopfu a hi ngeneni ka mhaka ku endleka yini ka MKP swi tikomba ongeti ka tika ngopfungopfu loko ku khomiwe chief whip ivi van'wani va ku statement lexi nga humesiwa MKP xi tikomba ongeti swilo leswiwani va swi tiva va swi tiva kahle swilo leswi Brapeta ni ri mavandla a ku tala politiki ku fana na vo ANC ku na mali in'wanyana leyitsongonyana ku ri loko u hlawuriwile kumbe va ku deployile parlamenteni ya tiko kumbe ya province kumbe ka masipala va yi teka ka wehe kumbe va ku wehe u laveka u yi tsala u endla debit order leswaku ta pfuna vandla ra politiki ku fambisa tiofisi ta yona so leswi swi endliwa hi mavandla hinkwawo a politiki loko va ku deploya swi tiva kahle ku ri swi ta endleka mara a ni voni leswaku a swi fiki ka mali leyi ku vulavuriwaka yona ku ri a ku tekiwa mali ya ku fana na 50% kumbe na 60%. Swin'wanyana swa ku ni swi endlile endzhaku ka ku hlaya xitori lexi Brapet ni fambe ni ya languta ni ta hlaya advertisement ya MK Party nkarhi leyi va lava research a ni ri vanhu lava a va ri ti-research ku ri kahlekahle va tsale ku ri a va lava munhu wa njhani loko hlaya ka advertisement ya vona ku na lava vulavulaka leswaku a ku na lava vulavulaka leswaku va lava munhu loyi a ta va lunga ra MK Party leswi endlaka leswaku na loko a ku na swipfumelano swa ku teka mali swipfumelano swa ku teka mali swi endleka loko u ri munhu wa ku ri u lunga ra political party ra vandla u tiva ku ri u pfuna vandla ra wena mara la ka advertisement leyi MK Party yi humiseke a ku na lava vulavulaka leswaku va lava ku ri munhu loyi a ta va a ri lunga ra MK Party va tikomba ku ri munhu loyi u fanele a va na bachelor degree political science law public administration ku laveka a na 2 to 3 years experience ku laveka a tiva tipolitiki ta Afrika-Dzonga ku fanele ku va munhu ku ri u swi tiva ku tsala na ku hlaya na ku vulavula communication a va na ti-skills so ka point ya vutsevu va ku laveka a va na passion for MK's vision na ka point ya vu-8 va ku laveka a va munhu wa ku ri u tikomba ku ri u lava Uranza, preference will be given to candidates with a proven commitment to community upliftment and MK Party values. Hakuna lawula leswaku va lava lunga ra politiki leswi endlaka leswaku loko ku tekiwa mali ka munhu loyi a ri research a nghene maphepha swi tikomba ku ri hi mhaka leyi twaka va ku na mhaka ya extortion vugevenga va extortion na fraud va ku ri va ku mhaka mikwenu ku endlini se loko xiyimo xi tatani xi nga va xi kha xi vula yini hi tlhelo ra vumundzuku bya vandla hikuva van'wana va vula ku ongeti swi na nxungeto wa ku kumbexana van'wana va nga hetelela va nga va tekisi swona leswi va fanele va tekisa swona tanihi vandla sunguleni ni vula leswaku mavandla hinkwawo a teka leswitsongonyana ka vanhu laha a ku ri i va rhumile i va nyike ntirho mali leyi i fambaka ku fambisa tihovisi ku fambisa loko va ku munhu i secretary hinkwerhu va swi tiva leswaku munhu loyi a nga swi koti ku deployiwa u tirha a ri le ofisini ki tisalari ta vona ti huma kwalaho mara leswi swa laha ku twakala leswaku vanhu a va byeriwa ku ri mali leyi ya ku pfuna Jacob Zuma ka timhaka ta ta court leswi vulaka leswaku mali leyi a yi nga fambi ka vandla ra MK Party a yi famba ka munhu loko ku ri ntiyiso ku ri a yi famba ka munhu yoleyo so leswi swi tikomba ku ri hi vugevenga ku ri loko ni humisa mali ni pfuna party ya mehe ya MK Party kumbe ANC kumbe EFF swa tikomba ku ri na mehe ni rhandza vandla leri ni rava leswaku secretary a nga famba nga tshiki ntirho ta famba kun'wanyana ta ku yimetela ni swi koti ku kuma mali mara loko se va ku byela ku ri mali leyi i famba ka ti-court cases i mali ya ku ri i pfuna munhu hi leswi endlaka leswaku swi nga fambisani na nawu ya tiko na ndlela leyi mavandla man'wana ya fambisaka swilo so leswi endla leswaku loko ku vulavula extortion loko swi nga endleka ku ri mhaka mikwenu u kuma ku ri u swi endlile leswa extortion swi ta komba ku ri na tatana Jacob Zuma na loko ku ri ntiyiso na yena u fanele ku ri a voniwa ku ri u na nandzu ka mhaka leyi kasi extortion yi tirha loko swi te yini loko i sindzisiwa
kumbe loko i pfumerile hi ku swa endleka mi kuma ku swirho leswi a pfumela ku hayi va ka hina hi la ku swa mi kha mi kombisa kwala ku hi la ku hlayisa vandla ra hina hi la ku vona ri humelela nako xin'wana xivutiso lexi a na ku vutisa xona timhaka leti ti nga va ti ka ti humelela ka MKP ntsena kumbe na mavandla laman'wana ma endla ma ngo va ma swi endlisa swin'wana vugevenga bya extortion vu humelela sweswi leswi swi tivaka ku ri humelela ka MK Party ku ri mavandla man'wanyana a na program ya vona va vulavulaka leswaku loko u kuma 20,000 kumbe 30,000 10% kumbe 5% kumbe 6% ya mali ya wena yi famba ka organization so leswi ku va na agreement vanhu va tsala hansi ku ri na loko se u vulavula na taxman u ta n'wi byela kahle ku ri phela mali ya me yi ye ka MK Party i tax deductible leswi kombaka leswaku loko a ni fanele ni kuma 50,000 nyika MK Party 20,000 mali leyi ni kumaka hi 30,000 a hi 50,000 so mavandla hinkwawo a ku na vandla ku ri endli leswi mara leswi endleka ku ri ku va extortion yi endleka loko u nga lavi ku ri va teka loko munhu a teka a nga pfumelani na wehe kumbe a ku fosta ku ri a teka mali extortion leswi so leswi va swi vulavulaka lava ku ri munhu leyi market zone timkwena zone a teka 50% ku ya ka 60% kumbe va nga swi kota ku swi komba ka maphepha ka ti-payslip ta vona se leswi swa ku ri a va nga lavi leswi swi endleka ni sungule ni vulavula hi mhaka ya advertisement ya ntirho so munhu u na degree ya yehe u tshama le Luwagomi kumbe le Shelly Village kumbe u le Shelly Village so munhu leyi u apply ntirho ku ri u khome maphepha u lava ntirho u famba u joina u famba ku ya ku va research ya MK Party leswi swi endla ku ri a ni voni ku ri munhu a nga pfumela loko va ku laveka u humisa 6% u nyika MK Party because u ta ku phela menta la yin'we hi maphepha men dyondzile a ni tila handle lo lungula MK Party kumbe men lungula EFF mara EFF a swi koti ku nyika ntirho so ni famba la hi mhaka ku ri mali leyi mali ya vaakatiko va Afrika-Dzonga i mali ya ku ri i huma ka parliament so leswi swi endla ku ri va extortion ku ri vanhu lava a va nga lavi Rapid ti-researcher leti ku ya hi leswi a ni swi hlaya nyamuntlha ti kuma 20,000 kumbe 21,000 hi n'hweti so loko va teka 50% ya 20,000 swi komba ku ri se u ta kuma 10,000 a ku na munhu a nga swi kotaka ku hanya ngopfungopfu ri le Cape Town u hanya i salary ya 10,000 hi n'hweti se mina ku sungula yin'wana maxeko ya ku se mi yaka ku kahle kasi vanhu va hola mali muni laha handle hi hola hi loko holeni ka yona kambe a hi hetiseleni loko hi kha hi languta timhaka ta tipolitiki ku va ku kha ku maendlelo ya kona ma kha ma endlisa ku yini ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta ku veri mali yin'wani ya susiwa yi tekiwa kusuka a parliament ya mavandla ya tipolitiki kumbe swirho swi kha swi hakela mavandla ya swona va hakelela yini kahle hi ku a swo fanele swi vhe swi nga ngheni swilo leswiwani vanhu lava va khensiwa ku va tirhe hi matimba se leswi va nga tirha hi matimba swi vula ku se va fanele vandla va tirhela vaaki se va ri le parlamenteni va chuchekile problem ya ko brapeti leyi ya ku ri mavandla ku fana na ANC na MK Party na EFF na PAC kumbe lawa ndi ku mavandla a vanhu va ntima ku tala ngopfu kuma ku ri ana malunga man'wanyana a ku ri a nga swi koti ku tikuma ntirho ka masipala kumbe ka province kumbe ka tiko ene malunga lawa i varhangeri va ku ri a va na ti-skills ta ku ri va nga swi kota ku ti xavisa kumbe a nga swi kota a tirha ta vathixera kumbe a ta tirha SABC kumbe a ta tirha kwini so munhu loyi loko a ri murhangeri u lava ku ri a va na switsongwana leswin'wanyana leswaku ri u ta dya swona so mavandla laha ndzi ri munhu loyi murhangeri u ta ku so me ni ta dya yini me laveka ni tirha ofisini ni ta tirha ka research ka police research unit na loko a nga endli nchumu njhe a va na office va ta ku no loyi yi researcher loyi head of innovation so va lava ku ri va kuma mali va lava ku ena tisalari van'wani va vo kuma ku ri vandla a ri na 200 ya malunga parliament ku fana na ANC khale a yi na 200 kumbe 250 ya malunga parliament sweswi na less than 200 ku na van'wana va ku ri va hume parliamenteni na vo va lava ku dya swin'wanyana so i laha ku nghenaka koma ka ku ri va ta ku no n'we va ku ri mi ya tirha ku laveka mi ta pfuni ku ri loko n'we u ri me ndi ri khampani ni lava ku pfuna ANC kumbe ni lava ku yi fanda ni ta lava ku va na ti-receipt so ni nge pfumeli ku ri va ta ku mali ya me nyika munhu ku ri a ni voni ku ri u endla yini so mavandla lawa a kuma ti-membership fee
akuma ti-funders ka ANC ku fana ngopfungopfu ANC Patrice Motsepe Foundation na ku va nyika Patrice Motsepe na ku va nyika mali bona vo DA ku na mali leyi humaka le parlamenteni ku na allowance leyi humaka parlamenteni mara mali yoleyo yi lava i va na ti-receipts u nge vulavuli ku ri nyika brapet u le ofisini u tshamile so leyi ya ku ri i humaka mikgolo ya vanhu yo leyi va yi tirhisaka ku endla ku ri va nga rili ngopfu lava ku ri a va swi koti ku deployiwa va nga rili ngopfu so yi leswi endlaka leswaku va tlhela ku fana ANC hi swi vonile ku na nkarhi wun'wana va nga swi koti ku hakela tisalari vanhu va vutisa ku ri kambe i vo mani vanhu lava tirhaka ka ANC ku na vanhu lava ku ri sweswi va ta mi byela ku ri va tirhaka ka ANC mara loko u languta performance ya ANC a yi ku komi ku ri vanhu lava endlani so hi yona mali leya ku ri u yi kuma ngopfungopfu ka mavandla a vanhu va ntima a ni tivi kahle ku ri ka DA ko mara a ni voni ku ri ka DA nga va yi ri koho hi ku ri DA yi swi kota ku kuma mali ya ku tala ngopfu ka tifanda tin'wanyana handle ka government. Let me good enough. Ta ku yini ta bola siku ra n'wina ri vele rinene hina ya ka 100 years in December ta mukuma kwala hlayiseka no nhlayiseka na brapet I can't so mixer umngana lona FM good enough my sheikh yeah bula na yena mixer wa mina aka nika xifaniso xa ila swilo swi famba ka ko nkama n'wana na tsakela ku twa n'wangulo wa munhu loyi a nga vula ku aku mina ni xirho xa MKP ni leswiwani a ni yimi na swona kumbe leswiwani swa ni tsakisa loko no kuma vanhu va muxaka lowo ku nga n'wina vinyi va swona loko na loko ri ku mikoho ma yi vo makako kambe loko ri ku mikona mikono n'wina mi ri yini hi timhaka leti nga le ku humeleleni loko vanhu va fanele va tlhela va tikuma va kha va hakeriwa hi ndlela yaleyo ke kumbe na n'we mi vona ku ri na loophole leyi nga va ku yi kha yi tirhisiwa mi ri yini 0860 002543 na tshembisa ku ta ri teka riqingho rero kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula sweswo mingisa mungana lona FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka mungana lona FM ku haxela wona Twitch Xitsonga xa nhlawulo so sungula mingiseri loyi i la ku hi tela na tlhelo ra yena ra mhaka nhlekani minjani epfukile papa minjani epfukile buthat I can ya mina ni la nghena ka le ya MKP yeah ai buthat la mina hi ku vona ka mina ingaku ntiyiso munge u kumi straight ro humela rivaleni like ku fana na sweswi munhu wo fana na nkulukumba Phimphini va nga humi i vanhu vo lava ya va hava swihundla mani a va fane va swi vurini leswi nga ndzeni ka phati mara swi komba a ku olovi buthat leriya loko wo fika u humesa swihundla swa phati swi komba ingaku i nga va ri ka nkinga hi mhaka ku loko mi twa funds leti ku vulavuriwaka hi tona ku tekiwa tona a swi normali swa hlamarisa swa javisa ene a ku na munhu loyi ku pfulaka n'wina a yimisaka voko munhu a nga ndzi ka phata ku hi mpela leswi le ku humeleleni ene va kona hi mpela swi tikomba swi ri ku humeleleni swilo leswi mara ku na wun'we a humaka a va rivaleni a ku hayi salary leyi mina yi kumaka ku sungisa leswi na leswi na leswi ku komba ku kahle a ni swi tivi ku i phati ya njhani a ni swi tivi kambe njhani la a hi timhaka ta ku kumbexani ku laveka order ku laveka vanhu va landzelela leswi swi va ku swi vekiwile hi tlhelo ra milawu ya mafambiselo ya phati hi swi ku nga vulavuriwa kun'wana na kun'wana ku nga boxiwi swihundla swa vandla sweswo no matwisiselo ya mina tiphati leti hinkwato ti na milawu leyi ku fambisiwaka hi yona hi matwisiselo ya mina mara ka MK loko mo langutisa president Jacob Zuma kusukela va ha ri ka xitulu xa president mara xafulele ya vona a ma fananga na ma-president letin'wana leri ngo na vanhu va lava nga kwalaya ka MK va swi tiva kahle ku liya phati when it comes to ku rixafula leswiya swo susa munhu a ku na munhu la nga tiyela ku hava buthet ku hava a ni swi tivi ku ni ta swi vurisa ku yini mhaka ku leswi swi endlekaka laha ka phati liya leswaku mina ni kote ku vona loko huma nkulukumba Phimphini ku himpela laha ku na problem va vutise kahle a ni yingiselini munhu yingisela radio everyday hi nkarhi from 12 o'clock muku hi byeleni kahle nkulukumba Phimphini i yini lexi ndlaku n'we mi pfoyo laha a va vulanga va ku sweswo ni nge swi vuli mara twisisani ku ni humini va vutisa ku se hi ya ka yini phati va ku a ni nge
vuli ku miyaka yini ta swi vona loko se ni ri ka yona ene impela se hi swi vonini ku hile kwihi mara lexi ni ringeta ku xi kombisa i ku swi tikomba mafambiselo ya MK party ma hambane swinene na maphathi letin'wana swinene ngopfu se loko a ni nga swi tivi ku hi wihi munhu loyi ku vula ka n'wina a nga ta huma a yimela erivaleni a komba tiko hinkwaro leswi nga ku endlekeni laya ni kombela ku nyika van'wana nkarhi na khensa swinene buti wa mina na mina ni langute sweswo ku kumbexana un'wana a nga hi katekisa a nghena a hi nyika vundzeni nyana bya leswi va nga xiswona na ku kaneta loko ri ku swa kaneteka leswi swi nge le ku vulavuriweni kumbe leswi vanhu va sungula ku swi hleketelela hi vandla endzhaku ka loko se ku ta va ku endzhaku ka loko kumbexana ku ta va ku hetelele ku va na ni ta swi vekisa ku yini ku va na timhaka ta ku va ku langutiwe matlhelo lama ya ku na munhu a nga khomiwa ivi vanhu va hetelela va vulavula hi swona ku ya emahlweni kambe mi swi ri tana khensa swinene buti wa mina no khensa mina buti inongo timinete ku nga si ba awara ya 13 a hi amukeleni n'wana mi ngiseri twa ku ye angula a ku yini nhlekani aye khalanga mjati buti wa mina hi pfukile ngovo masitep swihlelo swo vuyelela ne hi 2024 lava va nga hlongoriwa va timembara va ra va hakela 10,000 ka private account ya Jacob Zuma matsundzuka na switsundzuka and then lava ti-researcher va hola mali muni a hi vo 20,000 and 50% ya 20,000 mali muni i 10,000 okay kahle mi ya kwihi ni vula kahle a ve le ku hembeni ku teka kahle ku diriwa ti-10,000 la hi ku tinembara ti humesa 10,000 a tele ta ti hola ku 100 and something on nga hembi te le parliament tona ti byeri ku ti humesa 10,000 swa kahle la ka MK loko kha tirha kona i fane humesa 10,000 leswi van'wana va nge a ni swa ku endla ku vandla ri famba swi bihe kwe mara ku na lava leswi maxiko va nga swi vula ku na lava timembara lava nga lo deployiwa a vo lo apply for ntirho ya swi twisisa sweswo i nga humesa mara willingly and no teka private account ya munhu i fanele i humesa ka yini ka account ya party not ya munhu hikuva va lava ku yi freeziwa account liya and le ka bank le a nghena kona ku ze ku huma report ku ze ku yini viceroy ize endla xiviko i ku bank liyani yi tirha as a machonisa and la ku nghena kwini ti-10,000 kona leta ti fanele ti flagiwa hi mani hi what liya yi vona ku ri no man la mali yi nghena ku lewa a yi normal ku every month u nghena 10,000 hayi mani lawani kahle va fanele lavisisa mukhalabye wa kahle i karhatile ma swi ringena hayi thank you kambe mi fika njhani loko se n'wimila ku nghenisa van'wana i karhate n'wina loko se mi ya ku hi karhate swi ringene se loko hi karhatile vanhu van'wana kwalawa va khomisi munhu mhaka vona va karhele na vona a ku ha ri mina ni ri nexe lero loko va za ku kombisa ku komba ku karhala i ku karhale loko se khoti karhele hi munhu Dimitri danke inkomo sweswo mi yingiseriwa munghana Lonene FM makomba ndlela mi ta tsundzuka ku ri hi sonto wa lowu humaka wo a hi tivisiwa ku hundza emisaveni ka dokodela Isaiah Mpenyisi Etiya Ndambi va vuye va hundza emisaveni va etlele vurhongo lebyikulu ntirho wa koho ko va heleketa ku ta va koho minduku ku ta va ku kona minduku laha ka xitlhelani laha se n'wina mi nga va ku mi va tiva n'wina mi nga lava ku seketela va ndyangu swi kahle ku mi ya va khoma xikatla mi ta va tsundzuka ku ri vo mbulavuleri wa task team leya loko kha ku laviwa masipala matsundzuka ka molwa va ri vo va kha va ri karhi va ri mbulavuleri va tlhela va hoxa xandla nakambe na le ka timhaka ta ku laviwa ka rhavi ra Tshwane University of Technology hi ndlela yaliya na le ka timhaka ta swa vuhosi mani ku ri na nhlangano yin'wana a wu endliwe hi a wu rhangeri mutshama xitulu ku ri sirha hosi N'wamitwa wa vumbirhi
ya a va kona nakona a hi hlangana na vona na hina loko se kolomo eka tinhlangano ta nteta ta muxaka woluwa se va etlele vurhongo lebyikulu doctor of philosophy na swin'wana swo tala swin'wana leswi endlaka ku ni tlhela ni mi tsundzuxa nakambe timhaka ta ku na jaha leri ra vo hi tirhe na rona loko a ha xambila le ka tiradiyo letiya ta vaaki ntsakisi ni tshemba ku moya na yena u ta tiya hi nkarhi lowu tika hi ndlela yaleyo ku ya mahlweni kambe sweswi a hi tweni n'wana mingiseri hi twa ku yi comment mhaka leti ni hlekani kalanga minjhani papa mina hi pfukele hi ngo vona papa hi pfukile i Chauke Phalavurwa mina no la ku khumba katsongo leyi ya MK leyi MK party a ko va phati ngopfu ni tatana Zuma va te loko va langutisa va kuma ku a va ha ri kona ka mfumo amatimbeni lama a va kota ku kuma mali hi ndlela leyi a va yi kuma yona se va ku swa kahle i ku va ni pfula phati kumbe ni pfula feme leyi ni nga ta thola vanhu va ya palamende va ni tekela mali va vuya na yona kaya so leswi endlaka ku vanhu va tekeriwa ti 10% loko ze tekeriwa u tekeriwa 50% aka 100% swi fana loko u nga yanga ntirhweni a ni pfuka na vusiku i hleketelela ku i la ta tirhela muti wa wena mara eku heteleleni un'wana a fika teka xikanga mara ku zi ku va un'wana ni na xibalo xitani xi teka kolomeka va 45 35 sweswo swa ku tani se swi vula ka 100 rand yin'wana na yin'wana 35 ku ya ka 45 rand a hi ya wena ya xibalo khalanga xibalo xa antswanyana loko i ri ku tirheni xi antswa yini loko ku ri ku wa tlherisa ti-returns ku na lava fika ku va ku rilisa koho mara liyani ya ku hala ka phati a wa ha yi ka ha ri na laha yi nga ta yi kuma kona leswi hluphaka kwalani i mavonelo ya mina ku ka phati loko va za va ku kokela a yi xa yini mara ka xibalo loko i tlherisa ti-returns nawu loko lembe ri hela va ku byela ku nkarhi wa ku i receive leswi wena u nga swi tisa haleni ka hina hambi u nga ha swi kumi hinkwaswo swi helerini mara swa antswa se mi vona onge Chauke swi va swi hoxekile loko vandla ri kumeka ri kha ri endla swilo swa muxaka lowu hi ku ya hi mina a swi hoxekangi swi ya hi ku va teka tiphesente tingani swo leswi mina ni vonaka swi hoxekile tiphesente letiya ti kule ngopfu lero loko mina sweswi ni vulavulaka na n'wina ni ve kona ka masipala tiphesente leti a va hi tekela toho a ti ri titsongo kahle lero a wu ta hetelela i nga swi vonangi na loko n'hweti yi hela ku va ku tekele swin'wanyana mhaka ku va i kuma ku tiphesente leti va nga ti teka ti le hansi na koho wa swi twisisa ku swo boha loko i ri ku tirheni i fanekele i endla swin'wana ya xiyimo xo tika kasi ho mi navelavo Chauke loko mi ri lomu tiphatini mi mathela mina mithela wu va kha wu ndla ka yini wu va kha wu ndla yini mithelo lowu wu pfuna ka yini mithelo loyi a nga pfula phati kumbe loyi a nga endla khampani yaleyo hi lowu a hanyaka hi woho ene i hanya ku tlula n'wina hi mhaka ku i boheka ku a twa ku nandzika loko a lava ku ya kun'wana na kun'wana wo famba nkarhi wun'wana na wun'wana ene hi va nga ri ku tirheni phela ye va nga ri ku tirheni n'wina mi nga leyi mi tsakisiwe hi ku mina ni le ka phati ya Nyiwani endani ni le ka MK ku ve wehe laha i tirhela n'winyi wa yo yelo tlela kaya se so leswi swi endlaka ku vanhu va ku tala va realize ntiyiso na voho va ni nga khumbi maviti ya vanhu mara va tatana pheni va tsutsumise hi mhaka ya ku langutisa ku hayi i nga ku la se ni teku huweni la va ku swa antswa ni tlhelela kaya mi nga va tshahisi swona sweswi Chauke loko hina hi vulavula hi vona va zangi va swi khumba sweswi vona va vulavula ku va lava ku swin'wana a va swi khumbangi sweswo se mi nga va tshahi ku va tsutsumise hi swona hayi mi nga ngheni kwala a va nga ta swi khumba hi mhaka ku a swi khumbeki tlhela i nge swi vuli mara na n'we mi nga ngheni nga ni na n'we mi hava vumbhoni papa mi nga yi kwalani Chauke inkomo kesi hlayisekanga inkomo kesi kalanga a khetsa Chauke kusuka a Phalavurwa nokona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM 13 ehenhla ka nhloko i awara yan'we hi khensile swinene ku mi yingisela Munghana Lonene FM na le ka matsakalo sweswi awara yan'we hi kumeni mahungu ya misava na Rulani Mzamani Rulani eJohannesburg Thembisa Alex Nasowetho ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela eJohannesburg Thembisa Alex Nasowetho ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula mi dokodela kwele mi nga xiximiwa kona loko mu huma mi fanele mi ti vitana Pet Mathebula va komba ku na loko ri ke ni wa swi tirhisa
kumbe loko u fane sayina kun'wana i swi tirhisa i fane u nga lahlekisi vanhu va twa ingaku yo swi dyondzela u fanele u tsala in brackets u ku honoris causa i mavulavule i antiku xivuriso xa xilatini xa ku vula ku for the sake of honor swi vula ku hi xikongomelo xi ri xa ku xixima a swi vuli ku leswi dyondzela so swi va na problem loko se n'wina botpet hi ku mi xiximiwini se mi famba mi rhwale tinsiva leti mi ku mi se ni dokodela hi ku mi lahlekisa vanhu mi na vanhu va twa ingaku n'wina mi yo swi dyondzela ku wena mi swi dyondzelanga hi ndlela yin'wana swi endla ingaku se mo tlanga dyondzo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. N'weti ya Mudyaxi lembe na lembe hi va hi kha hi langutaka timhaka ta vu Afrika byeru hi tlhela hi langutana kambe na timhaka ta hina tanihi vatirhi. Se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni ka awara leyi i ku loko hi kha hi gimeta n'weti leyiwani ya Mudyaxi tanihi vatirhi ku nga va ku ri na mintirho leyi tanihi maAfrika-Dzonga mi vona ku ongeti a mi tirhi naswona loko ri ku a mi yi tirhi i ncini xi ndlaku mi nga lavi ku tirha mintirho ya muxaka wolowo. Tlhandla kambirhi loko mi nga mi languta vu Afrika bya n'wina hikokwalaho ka yini loko vanhu van'wani va huma matikweni yan'wana va ta mi pfuna ka mintirho yin'wani leyi mi nga va ku mi nga ri ku yi tirheni ku vuri xikongomelo ku ri ku antswisa na ku hluvukisa tiko ra n'wina mi nga pfumeli ku swi endleka. Se hi yo mhaka leyi nge le ku fambeni yona namuntlha loko mo languta miganga yo tala loko mo languta tihomu ta ha risiwi vana va n'wina va ha risi tihomu a va ha risi tihomu ku risa vanhu va le Lesotho na va le Zimbabwe lava va hala ka maputsu bona swantswa va ta mi akela va ndla hinkwaswo ku lanya ri khumbani rin'we loko i rhamba lowa la kaya i 1 million i lava ku va pfukini. Sa mi tweni va ka hina lava ku hi vulavula hi timhaka ta mintirho ku na ntirho wun'wana a wa ha vulavuriwi ngopfu na kwala ka Munghana Lonene FM a wa ha vulavuriwi swi vula ku se swilo swi le ku fambeni kahle. Ntirho wa vu-security vhiki na vhiki a hi ta kuma xiphiqo ni na xiphiqo xa security mina hala ni holangi mina hala va ndise sweswi ku lo swi ti komba kahle ku se swilo swi le ku fambeni kahle. Kambe ni lava ku hi bula hi timhaka ta mintirho ya tiko ra hina na ku ku na mintirho yin'wana tanihi maAfrika-Dzonga a hi lavi hi nge kaneti sweswo i vangani va nga tshama va ya ka ZZ va ya lava ntirho kumbe kolomo va ya lava ntirho tanihi maAfrika-Dzonga naswona loko va ya lava mintirho va yi kumake kumbe naswona loko va yi kumini va tirhake kumbe va tshika va ku mali yitsongo naswona mali loko yi ri yitsongo ku va ku ri mali muni hi ku yi va yi ri yitsongo ka mali yihi hi ku i nge languteli ku hola ku fana na mudyondzisi i ri hava timfanelo ta ku va mudyondzisi wiki bapiki i ki jikajika na manji i akha malamula i lava ku hola ku fana na dokodela a nga na stethoscope a swi koteki. Se swi vula ku loko mi ku yi tele kumbe yitsongo mi va mi kha mi yi fananisa na yihi. Sa hi vulavuli hi mintirho yaleyo hi vulavula hi vuAfrika bya hina 0860 002543 na engeta nakambe 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Mara n'wanuna luya leswi ni n'wi langutise swoho swi n'wi tsandzile ku ri mali liya yi teka ene a va nga swi tivi swa ku ri na khuluma xichangani me va me i munhu wa mulungu se ni va twa va khuluma ku n'wansati loyi the way a nga yi langutisa swoho swi nge koteki leswi swi makaka hi kombela ku ri u n'wi nyika passport ya yena a famba va hetisela va nyika passport liya hi ku tidili ta vona se ni a ni ti langutisile ni swi vona hi matihlo ya mehe i ntiyiso swa humelela swilo sweswo. Se ku vula ku sesi wa mina mi ta ni byela ku n'wina miri va n'wina yini mulungu n'wina muyini me ni mulungu ni hafu mulungu hafu munhu wa ntima ya iyo Xitsonga mi xi tivela ku ni swi dyondze ntirhweni loko ni tirha na vanhu va ni dyondzisa a ni swi koti kahle mari na dza palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. ile ka Munghana Lonene FM akomandlela nongana ko ya Afrika wa vulavula hi ndlela yaleyo ntiri nyipi liya ya ku vona ku khala ka president Edgar Lungu va lahliwa ku ya mahlweni a khoto ya timhaka ta ku langutisiwa ka vuntshwa ka swiboho
le a Bloemfontein a ni ta mi twisa swona kambe lexa xinchinchina xona mi twisa swona ai matimuna kama hi tweni ni timhaka leta mintirho mingisero wa mina 0860002543 hi twa ku mi angula muko yini wo sungula hi loyi nhlekani papa mpfukile hi pfukile hi nga vona buti mpfukile ni vulavula na Medisungwani kusuka aka K mara ni le Pitori hi tshama ni la ku nghena aka leyi ya timhaka ta mintirho leyi vanhu va Afrika-Dzonga hi nga tikombiseki ku yi tsakela ni tsundzuka ni tshame ni tirha ntirho wun'wani hi khampani leyi a yi lo hi teka kusuka ekaya va hi yisa la va Vanderbilt Park khampani yaleyo ma tiva ku a va hi hakela 1000 hi n'hweti ene loko ni languta ntirho wun'wana wa ku cela magodi yan'wani ya ku leha ku ri ni ti vutisa ku mara i yini lexi munhu a ku heteleleni a nga ta hetelela a xikhomile aka ntirho wo fana lowuwani loko i vulavula ku ri i nga hetelela Vanderbilt Park a wu ku tiva i hetelela mi kuma ku i nga hlongoriwa na le ndhawini leyi i kumekaka i tshama aka yona ni nge chavi hambi ku vulavula vito ra khampani yaleyo because a ku ri na vanhu va ku tala lava ku ri hi ku a hi complaina ehenhla ka the way a va hi khoma hi kona so loko hi vuya futhi aka mhaka ya mintirho leyi vanhu va ka hina hi nga yi laveki mintirho yo fana na tihomu hi tekela ngopfu ehansi ene ka minkarhi ya sweswi i mintirho leyi vanhu va dyaku hi yona va kona vanhu lava hanyisaka mindyangu ya vona hi mhaka ya ku risa tihomu so hi swin'wana swa leswi loko ho hi swi languta vanhu va ka hina loko ho tshika mhaka ya ku hi nga ignore mintirho ku ri hi tirha ntirho ene ku ya ku ri ku na vathori va hi thola va karhi va swi twisisa ku munhu loyi ntirho loyi ni n'wi nyikaka yena i wona i deserve mali yo karhi hayi leswi swi ti mi byela ku ni ta ku nyika 1000 hi n'hweti ehenhla ka ntirho wo fana na lowu awu a hi swona take it or leave it the way va vulavulaka hi kona kambe mara mintirho Afrika-Dzonga a yi hi ku deserve mali muni yi ya hi milawu ku na milawu leyi nga vekiwa ku loko munhu a ri mintirho wa muxaka lowu i holisa leswi loko a ri mintirho wa muxaka lowu i horisa leswi hi yo mhaka ku ri na swin'wana va swi vitanaka minimum wage exactly se a hi tlheleleni ka 1000 ya n'we a yi nga fiki ka minimum wage hi nkarhi wa kona no a yi nga fiki ku ri ntirho luwa laha a yi deserve mi nga yi ku hi ku ya hi ntirho ni vula ku a yi nga fiki hi ku a ni ri loko phela mi nge vuli n'wina mi ku ni fanele ni kuma mali yo tala hi mhaka ku ni ba piki a hi swona sweswo moni ku a yi nga fiki ni kombela ku veka hi ndlela leyo a yi nga fiki hi ku xo sungula loko ni languta ndhawu ya ku tshama yes a vo hi veka ematendeni a hi khempa nga ri ho va masocha sorry kumexina mhaka yo fana leyo a hi khempa i nga ri ho va masocha even then swakudya a ho ti xavela ehenhla ka yona 1000 yaleyo a kaya ni fanele ni rhumela hi 1000 ni le Vanderbilt Park by that time loko n'hweti yi hela va kota ku ku byela ku n'hweti leyi a mi nge muki mi ta muka n'hweti leyi taka why transport i ya khampani so ma swi vona ku loko mi ku a yi nga fiki a yi fanele yi ve mali muni ku ya hi mina ku nga yi n'wina ku ya a ni ri ku na milawu laha tikweni leri se swi vula ku loko n'wina mi nga mi hola 1000 mi fanele mi va mi kha mi swi tiva ku kahle hi nawu a ni fanele mi kha ni hola mali muni ku nga ri ku ya n'wina ku nga yi hi n'wina loko ku ya hi n'wina ma hoxisa hi ku mi nga mi kha mi gungula ku ve hi yo mali leyi mi fanele mi hola yona ku vulavula ntiyiso ku a hi fanele hi kuma mali muni mo ni veka hi ndlela leyi ku a hi fanele hi kuma mali muni a va hi veke hi ndlela leyi vativi va swa nawu cause ku na ti-inspector leti a tita va ku laha mali leyi hi faneleke hi kuma hi fanele hi kuma 4.5 okay mara hi kuma 1000 ehenhla ka sweswo se loko va kha va ku mi fanele mi kuma 4.5 va ndle yini hi swona vona va lava va ta va ku mi fanele mi kuma 4.5 a vo swi vulavula va suka va famba okay va te va lava ku yisa report va lava ku vitana va ofisi ni nga vula emamafiya lava va ku ha swi tiva ku loko va fikini vo fika va va humesela envelope even then va pfala milomo timhaka ti herini hina hi ta fika hi guda magodi hi ndlela leyo hi karhi hi kuma yona 1000 yaleyo se mara leswin'wana se mo hleketelela ma tiva ku
big ted ku vulavula ntiyiso ne iko loko a dyondzisiwa critical thinking va dyondzise ku nga mi nga vulavuli swilo leswi mi swi hleketaka mi swi vulavula ongeti ya na mi twisisa the way ni vekaka hi kona na mi twisisa the way ni vekaka hi kona ko va hi ku a ni swi vula hikwalaho ka ku va na mina se ku ri swi ni karhate ngopfu amoyeni na ha swi na sweswi na metro vutomi na khensa swinene hi swona ni khensile inkom a va swi vitana opinion masquerading as facts se minkarhi hinkwayo hi fanele hi vulavula mintiyiso nga vulavula leswi hi swi hleketaka ivi hi twa nga ri ntiyiso ku va nyikiwe mali ni futhi sweswo mi swi lango la tikweni leri hambi munhu swilo swa swi nga fambangi kahle hi mhaka ku a nga landzelelangi swilo i to ri va luya swi nyikiwe mali swi nge endleki swi nge endleki swa endleka a amukele n'wana loyi hlekani Butkalanga. Papa. Me fukile sa. Ina ngobo. Fukile ma. Ina. Ni vulavula na Elvis Mdavula, Kamdavula. Oh, vinyi va misava. Swi tamba. Vinyi va matipolotiki va swi rhandza njhani sweswo kwako? Vinyi va misava. Loko va jikijiki va ku misava hi ya vona lava hikuva se control hi vona a swi na mhaka n'wina mi ri yini a ni la ku nghena aka ya maholele lomu tikhampanini kumbexani na kwala ka vanhu ya lava va nga onha ngopfu swilo i van'watipolitiki hikuva va nga ka va nga control khampani ku yi fanele yi holela mali muni ku ri ku ne a vona va nga thola munhu na hina nga ku a ni ngo ku controla loko a ku tisiwa hi mhaka ya yini eMdavula a ku tisiwa hi mhaka ya ku a va langute tlhelo leriya ra ku vanhu va le ku tirhiseni vanhu tanihi mahlonga se a ku ringeta ku herisiwa vuhlonga lebyi bya ku hi mhaka ku Mdavula i muthori se vo khalanga vo to vumbulu bya maribye va vumbulu bya maribye va kha va nga holi nchumu na se va veka milawu khalanga a ku nga ri vuhlonga leyi sweswiwani hikuva vanhu va nga vuhlongeni sweswiwani hikuva a va tirhi nchumu ku ha mintirho ka vona va holela mali ya 370 hi nyangha ku nchumu kasi leswi a hi tirha swinene tifambe ti nge se fambei mhaka ya vona va mfumo na tiyunioni vanhu a va kota ku ti endlela swa vona hi mali leyi va ti tirhelaka hi voxe mali ya 370 yi nge endli nchumu na switandini vana va hina loko va nga byala hi yona hi ku a yi xavi nchumu na ticondzo loko va ku a ku hi swikole ka yona i vuya ri hana phakisi na ticondzo mali loko fika ka ya dakuli i lava xixevo a nga tirhangi pe ma swi vona khalanga se n'wina loko mi swi langute hi tinhlelo ra mi ringanyeta ku yini a ku fanele ku endleka yini la van'watipolitiki a va humi a tikhampanini ta vanhu ni le mabindzu ya vanhu vandla sweswi va swi endlaka swa tipolitiki swa ku yiva kumbe ku teka va nga nyikiwangi va tshikela va thola vanhu va helelana hi leswi va twanaka xitolo se va tshika vanhu va thola vanhu va va hundzula mahlonga va nga ngheni kuve vo va nge le ku fambiseni tiko khalanga ku hava hlonga ni mata ku cini na ka mbhe swin'wana mara hambiloko ni nga swi vona nyamatoti kumbe hi ku na swona na masitinyana na vanhu vantima a hi hinkwenu mara tiva i mhamba hi leyikulukumba ku hava mulungu loyi a nga duvula kun'wana munhu a ya xivaleni xa tihonci a nga yangu yiveni i duvuli a nge duvuli munhu leti tonki ti vaku matlakala kona a rhwala munhu a ta n'wina ti va nge duki a tihonci i duvuli a ka ni ku yiveni ka tihonci hi ku hina ha yiva hina va vona leswani vana va hina hina na timfanelo tifanele ti na vana va nge ri switori but kasi loko ku va xikolweni loko hi se hi qeta mazambiki na mazimbabwe i mhaka ya ku ne hina ha ri hava sei eka vana va hina ni mindyangwini ya hina se hina vona va lava le henhla lava va ngo va fambisa tiko loko va nga se va kona vo lavawani a ri famba kahle mi vulavula vito rin'wana a ni swi tivi mina kambe ni twa onge tiveri a ri amukeleki ka xiyanimoya na sweswi a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini ri nga amukeleki
loko mi xaxameta maviti yana ma vanhu lava va risaka tihomu a ni tivi kambe ni ta kombela ku khomeriwa loko ri nga swi amukeleki na ku loko ri nga ri amukeleki n'we mi swi tivaka hi byeleni ku hikokwalaho ka yini ri nga amukeleki kambe n'wina davula mi nga si famba a ni lava hi hetisela la ka kona hi swi ringanisa ku yini ku vathori va nga chavi ku thola vatirhi hi mhaka ya ku mfumo kumbe van'watipolitiki va nghenelela kambe va kota ku thola hi hala tlhelo va kha va nga xanisi vatirhi lava matoko yini khalanga mina ni tirhile etifemeni kusuka kwala va Springs ku fika kwala Joni kwala vo Cleveland a ku zangi mina ni vona ni hlupho ya milungu kumbe ka khampani leyi ntirhaka yona i hlupho ya milungu hina lava a hi onhela n'winyi wa khampani hi ku yiva swilo leswi nga la khampanini swi ya xavisiwa xana loko pele munhu mo fika tihuku emutini mi ku ni ti phamela loko mi rhwale ni ya ni dya kumbe ku xavisa mi twa ka n'wina ku ri ku ni ka ni hola na mitwa khalanga swa vava swin'wana khalanga mani ni mi twile mdavula a swi loko vana va hina va tirha kambe nge tivi sweswiwani hi mhaka ku ne ku na vana va vo ta vaburula vo ta hi le handleni a va na mhaka ku va kuma mali muni ende a va na mindyangu lawani mindyangu leyi va kumaka yona vo n'wi sena xihlangi va tlhelela kaya xihlangi xa xi fana ku ve xa hola xi hola midende xi nge se fika mudendeni kati hina hi tiva ku loko mi nyika n'wana wa munhu n'wana mfumo wu ta endla ku ne yena ni sapota ni kuma ndzi sapota n'wana menchela n'wana luya a ku n'wana luya a hola mali lokuseni hi sweswo endlaku vana va vanhwanyana va matapatatu ku ni ta ku holeni mdavula hlayisekani ni mamenteni ni ri mitini hi rin'wana leriya ri riya ni mi twi kambe hlayisekani inkomu a swi tani n'wi khalanga a khensa leyo siya vana leyo siya vana un'wana i tshama swi vula kun'wana hi ri kun'wana kolomu ku fambeni a ku mi nga vileli loko munhu a tindla nyoka a mi tswarisa vana swi ka nyamalala i ta famba tinganga na tinganga khaka swi fambe va profita ku fa kasi a swi ta famba swi ta fambisa ku yini tsutsume n'wana mara a va kona vanhu tsutsuma vana va kona va na ku sapoteni vavanuna laha handle la vo pfa va byeriwa ku mhani a yi lava mali ya wena va kha va lava ku sapota a hi nhlokomhaka ya hina ni a hi swi tsekeni 0860 002 nokoroko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela ya amukele n'wana mi ngiseri nhlekani khalanga mpfukile botete bota mina hi pfukeni n'wana minjhani ngopfu matamtena yin'wana mhaka namuntlha ya a hi vulavuli mativa hi botete kahlekahle mintirho leyiwani a yo yi kala mani mintirho ha yi lava swinene mara loko swi fika laha manjeni i tirha mintirho leyi yi na switandzhaku ndzi ni tirha khampani yin'wana hi 93 na ha ku pasa a ku ri 96 na ha ku huma ka metiriki hi fika hi sando ni thoriwa a khampani yin'wanyana a yi celela tiphayiphi ehansi a vo ku pimela ku i cincela ku ya fika le ku ya fika le hi siku fika le fika le ene ku na maribye ku omile ene mintirho yaleyo loko eka u tirha yi affecta rihanyo ra munhu ene kwalano loko eka i tirha ku hava ti-benefit leti nga khavharaku vutomi bya wena loko i hlangane na switandzhaku hi swin'wana swi endlaku ngopfu vanhu va tiko ra hina va chava mintirho yo fana leya hi ku loko o ze u affecteka ngopfu aka rihanyo eka i tirha ntirho lowu u pfumelaka timedicali kumbexana u pfumalaku swiririso endzhaku loko i twe ku vava u hlupha ngopfu tete ene vanhu va tiko ra ka hina va langutela ngopfu ku tirha mintirho yo leswaku va ta vuyeriwa aka rihanyo ra vona loko va tshuka va hlangane na xiyimo efemeni okay loko va tshuka va hlangane na xiyimo ma swa ku ba piki swa vuyerisa ka rihanyo ku ba piki swa ma swa ku risa tihomu jikajiki yola na hala swa vuyerisa ka rihanyo mavona yo risa tihomu hi yona yi tirhaka na mina futhi yaleyi ni yi bela mavoko to lumiwa swibajani ku yi susa mntu na mpfundupfuko ya mukhuva lowu yalowu kahle ngopfu matwa yale mara mi yi lavi ya a na xin'wana botipete vanhu va tiko ra ka hina na mina xikan'we ndzi hoxa kwalayani loko ho ze hi kuma xitifiketi xa metiriki kumbe xitifiketi xa standard nyana xin'wana xo twakala nyana ungeti xi le henhlenyana
ni twa onge swi ni yisa hansi ku tirha ka mitirho yo fanele ene munhu wa swi kota ku hanya a dya kahle na hlayisa na muti wa yena. So mara leyiwa ya piki botete hey mina lazi ni dyondzini na vatswari va misa xikolweni loko mi nga dyondzanga a mi ta wu tsutsuma na n'wina ma ta loko mi tlela vusiku leswi mi nge swa vuyerisa swilo leswi i kuma ti-benefit to karhi piki vanhu lava baku piki loko va tele botete vo chava ku vula ku hemfuthu loko hi pfuka nampundzu hi chela mafesi laman'wana makulukumba ngopfu mara loko hi ya chukela se hi vuya vununa bya hina hi kuma matimba hinkwawo mara loko tlele hi twa ku vava. Mina phela ndo navela ni ri vanhu lava baku piki leswaku va le ka rihanyo ra kahle ngopfu mani hi yo mhaka mina loko ni ri kaya weekend yin'wana na yin'wana ni va ni kha ni ba piki na khulela hala ni tlakula lexiya ni ya veka leni hi mhaka ya ku ni va ni kha ni ringeta ku navela va lava baku piki ku va va na rihanyo lerinene. Hayi mata loko mo yi ba 2 days yi kahle yi bele ni vhiki yi mi focus-a ka yona ni ta swi vona mi va byela kaya mi ka mani ni nge kuma xin'wana xi xi ta yi tirhela jaratini loko mi ta swi twa na n'wina ku mi tlela vusiku ku na mafesi laman'wana ya mi affect-aka erihanyweni ra n'wina. Ene xin'wanyana tikhampani letiwani ku ti kumeka kasi va thorile va lava ti tlhela va tirhisa ku vava a ti lava tiva ku ri hi nkarhi walowo dyambu ri hisa swinene ene hi xitalo loko mo languta dyambu ri affect-a ngopfu ni ka mizimba ya vanhu a ri la ku tiva sweswo hi va langute production leyi va nga twana na khampani leyi nga va thola ku ri probation time ya n'wina ya ku fika laha ku ya fika kwihi ene vona va va kume mali yo tala ene laha mina va ni kume swimalani leswi swimalani swa kona swi na kahleni ku ya hi vona mara a swi le ku hanyiseni ka family leyi nga ni langutisi hikuva loko va tirha hi xitalo va va van'wanyani kokwalaho va nga ku tirheni van'wani vo dyiwa va swi nga ku hi vanhu va vona van'wanyani mali liya va hlayisa mindyangu ya vona va nghenisa vana swikolo ene mi kuma swa ku mali yaleyo loko se i hakele swilo sweswo wa hasalela nchumu mara mundzuku nampundzu wa ha tikile se ma vona loko a wa mitirho yi tlakusiwanyana timali ta kona hayi vanhu vo tala hi ta yi tsutsumela hinkwenu se hi ya yi chava botete hi ku twisa ku ri a ku na mali ene rihanyo ra hina ra affect-eka endzhaku ka sweswo na metro botete a hi hlayisekeli mara mi nga si fambe mi nga si fambe a hi sunguleni hi lunghisa leyi ya ku a ku na mali mi vula yini kahle kahle loko mi ku a ku na mali mi vula ku a ku fanele ku hi mhaka ya sweswo swo ririsiwa loko ntirho wu herile na loko mi vavisekini kumbe mi vula na ku yini mi vula yini kahle kahle ni vula ku loko va ta na xikelo a ku vi xikelo lexi va nga xi langutisa ku loko ni tala munhu loyi hi n'wi nyiketa i ta swi kota ku va a tlha mindzuku a vuya a femeni a ta tirha a tsakini na muti wa yena kumbe lava nga ndzhaka yena va ta swi kota ku tlhe va hanya ma swisa ku for example laha n'wini nga kona kwalani botret ni ku mi sayina maybe 1,000 rand a ku ha ri leyi mi hakelaka vanhu van'wana ya leyi n'wini mi nga ta ku phina yona mara swo tala ma mi swi khavhare hinkwaswo and loko mi pfuka mi ta kwala mi ta mi ri heti se vanhu lava mali ya vona a hi yona leyi munhu loko nampundzu na xi wa ha navela ku ya ntirho wa vona hi ku twa ku mali ya yi herile va ku nyika ku mindzu ku tlhela ku a ma swi swo tala ngopfu ku tlula mali na veri mi cakunya mi luma swilo leswi mi nga ta ka mi nga koti ku swi cakunya a vi phela munhu a hanya botete ku na swo tala naswona swi taku asayitini swi nghenelelaka na mavona ku va va kuma mali mi swi ta kusena 50 rand yo pfa mi nyika va lava va gresi leyi va twa va hleka na n'wina minkama yin'wana ku mabangana wa ya kota ku lotela mavona sweswo se kambe ku ndlayini veri ku ndlayini makwavo ve ku ndlayini ve ku sweswo a se ma hoxisa ka vutomi bya siku reri swa ha ri koho sweswaku munhu i ta hanyela ku a pfa ya nyika yena gresi yaloyo a nga na munhu wo n'wi nyika mali ya kona a nga ta ya nyika hi mina a ndzi phela gresi swi endla ku ri loyi kumbexana ni nga kumana khale kumbe hi loyi a mi pfunaka swo tala hi miehleketo a swa ha tala ngopfu swo lo sala ka vambirhi vanharhu no vula ku ene hi nge va soli ku va ri na swona hinkwaswo a hi va soleni ku swi nga vi kona un'wana na un'wana a languti tlhelo rin'we a hi va soleni makwavo na bye bye hayi fambani kombe ku tova ta mi yingisela mata tshika masiku rin'wana ma tlhela mhani van'wana va byela papa wun'wana ni ri kusuhana na vona va ku wena nkarhi lowa nsati wa wena a ha ri kona laha misaveni a wu nga yi hlamuli sweswi wa yi hlamuli i lava yini fambe ya n'wi pfuxa kwale emavena yini ya hi ke marito lamana ni ya ni affect-a mbilwini yo vuli nchumu yo vula sweswo ku na hi ta ku hlamusela wa phela hi mhaka ku se swa nga ha ri kona kambe a hi kumeni mahungu ya misava ya n'wana ya mbirhi ya ta emisekweni hlekani
mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. U yingisele Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. U kayele eka Afrika wa vulavula. Ahe minjhani Boypete na muhumelerisi kwalani. Hambileswi tinhlokomhaka na nga yi twangi kahle mara ni twe nga ri vulavula hi swa ka government. Hayi mfumo wona wa hi hluleka. Hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda. Tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa ti one eye man ti layi ti hlurin'we loko hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hinda a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambi yini loko hi hindini kuma ku i vhene. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM Makomba Ndlela khensa swinene ni kuma hungula ra ku mangutsundzuka nkulukumba lava kha hi vulavula na vona Mdavula viri inkulukumba van'wana vo tlharihe ngopfu amugangeni ya ka vona va le pensionini. Hawu okay khensa loko mi hi fonerile Mdavula kusuka ka Mdavula. Okay ayi tin'wana 0860002543 mi twe tinhlokomhaka ta mahungu emitisele tona Rulani Mzamani loko mungu twa kha vulavula mi hleketela munhu wa njhani. Alright mu hlekateleleni sweswo loko mi nga si tshama mi n'wi vona tshamisani sweswi mi n'wi hleketelerisaka xiswona. Nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela 0860002543 i xitichi lexi nga ta xi yingisela i riqingho leri nga ta ri tirhisa ku hi bela riqingho hi kota ku va i nomboro leyi nga yi tirhisa ku hi bela riqingho hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela yoleyo. Un'wana a nge i yingiseli tatana Ike Phahla ma vatsundzuka tatana Ike Phahla ya un'wana wa vayingiseri va nongonoko lowu va xiyimo xa le henhla swinene a va ri mulavuleri wa Sandparks komixani va vula ku va yi ku yini kwele ka dzana ra malembe a hi tivi kambe sweswi muhaxi ka xin'wana xitichi xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga va tisa tinsimu tin'wana to phyuphyisa miehleketo to hola ka a ni nge vuli nkarhi ku wini haya famba mi ya lavalava mi ta va ku a hi amukeleni muyingiseri loyi i nhlekani ani pressang kona a ni la tatwa ku un'we mi angula mokoyini kambe sweswo miyingiseri wa mina 0860002543 hi mi amukeri laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani minjhani papa mina hi pfukile minjhani n'we namuntlha kuzani veni laha ke u nghena ekhalani no mi amukela vona khensa swinene buti wa mina miri ni kombela u nghena ka leya mintirho papa hi yo hi nga ka yona ku hikokwalaho ka hini tanihi maAfrika-Dzonga hi hlawula mintirho naswona leyi hi nga yi laveki yi va yi onhe yini twa un'wana ku ku ba piki i nge swi koti swo ba piki vhiki hinkwaro a nge pfuki kambe n'we miri a mintirho yo a ku yi kheta ya kheta mintirho xa ku sungula matsundzuka ku khambile a na ha tsundzuka maze ma haxa kun'wana hala mu twisiseliwa ku bodise vanhu vo tala va kha ma lamula ma tsundzuka a na ha tsundzuka rirembeleni kumbe le nga hundza so ku ni mintirho yin'wana ku hi vaakatiko va South Africa hi tekela hansi ku xavisa matamati hi titwa onge kumbe u xixiwa xindzhuti a ni nge ku byeli ene i ntirho u kuma munhu efundhini i endle xitifiketi a endle matric a teka xitifiketi a veka hansi leswaku wa ha yimele ntirhweni a hinkwerhu khalanga hi nga ta tshika ku hi tirha hi ve maphorisa hi ve tidokodela hi ve yinini na u nga ti-qualification ta wena ti nga hlamuli sweswitsongo swi veka ku a xinkwa tafuleni ku vana va kota va etlela va dyile swinyingi ka nkarhi hi nga ka wulu kambe mi le ku hlamuleni xivutiso xa mina xivutiso xa mina xi ri hikokwalaho ka yini vanhu va hlawula mintirho hi laha hi nga koho sweswi swa ku mintirho yi nda yini yi veka tafuleni swakudya a swi tiva se xivutiso hikokwalaho ka yini na vusiwana byi nga koho la tikweni vanhu va ha hlawula mintirho ni nyika xikombiso xa ku ku na tikurisiwa ka tihomu vana va hina va ha risi tihomu a ni swi tivi hikokwalaho ka yini kambe se kurisa vanhu van'wana vanhu va huma Mozambique vanhu va huma Zimbabwe sweswo se xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini hlawula mintirho leyi ku ya mapurasini munhu a ya ku ri a nyungulandi leyi sweswo swo taniya hi sweswo hi ku komisa ni ta ku
i ku hi lava mali yo tala ku hindza leyi mutholi a hi nyikaku yona fana sweswi loko o ni kombela ku a ni ta ku khulela jarateni we thole ni ta ku nyika R100 ni ta yitwa nga ri itsongo ene ile we muthori wa mi u nga na yona na mate ne metwele botna kesa swinene tisani n'wana ka siya mavhengeleni twa ku ye angula ku yini nhlakani mi amukeri laha hi le ka Munghana Lonene FM Botet minjhani vutomi mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile a khensa hayi fanekile mhaka ya ka yini ku vanhu hi hlawula mintirho Botet vanhu va la kaya va vo tala va loloha van'wanyana va vona swa antswa mi hatsemi ku van'wanyana va vona hayi anta kwala ni ve muthori wa nkarhinyana wa nyana vanhu ni nga la kaya a va swi lavi ku tirha na loko vo va ri ka va heti ntirho wa kona va teka nkarhi va nga heti mara loko mi ya kuma wele handle mi kha mi n'wi nyika mali yaliya mi nyikaku ya lowu wa kala kaya i ta hatla mi tirhela heta ya mahlweni hi laha swi nga swikona so vanhu va la kaya a ni lavi un'wana ku a ta ni endlela rhandavula yin'wana ya 8 i va ri 8 corners a ti ta ni byela ku i lava 11,000 mara munhu la nga ta fika a ni akele i lava 4.5 and yi akili yi herile hi vanhu i munhu wo huma handle ana lowu a la kaya loko a ku i lava 8,000 ni tlhela a ku hayi loko se loko va 8,000 ku belela a ku ni ta nyika 16,000 so ni lava ku ringeta ku yini na ta ringeta ku ri vanhu va la kaya a swi lava ku va nyika mintirho mara problem ya kona i ku vanhu va charge abnormal price and loko va lava mi ni tirhaku na vona laha a ka switirhatirha sweswi swi endlaka ni kuma ku ni fika ni wa swi tiva ku a ni va holeli leswi swa ku hi n'hweti va hola mali muni leswi swa ku loko hi heta ku tirha mintirho kumbexana hi ka hi hlayinela loko a nga yi lavi hi siku mara loko hi heta ku tirha i nyikiwa mali yo karhikarhi leyi hi nga twana na yona mara na ya luya wa le handle i nyikiwa yaliya mara luya mi ta twa ku me swilo leswi a na ku yinduku me swilo leswi hayi me swilo leswi hayi ku hita na vanhu vanyana va hi hleka mi kuma ku ri a ma ha swi tivi ku se mi fanekele mi endlisa ku yini hi mhaka ya ku yena i lava ntirho wa ku a tirha tiofisini mara xikolo a nga dyondzanga ma swi vona hi lexi xi endlaku ku vanhu lava mi kuma ku va kheta mintirho mara va hava ti-qualifications ta mintirho leyi vona va lavaka yona ende hi boheka ku va thola un'wana mi n'wi teka a ri xaka ni thole ngopfu maxaka ya le kaya van'wani mi va teka va ri maxaka mi tirha na yena mi ta twa nga ha ti ntiweni 1 2 3 mi twa ku vulavula mhana kona va ku roba n'wana wa mina i n'wi tirhisa ku vava mi hlamala ku mali yaliya mi nyikaku loko mi tholana mi twanane kahle ku ri hi n'hweti hi siku i tirhela mali yo karhi mara yena i lava yo tlula liya so that's why mi twa ku va kheta ngopfu tirhini ngopfu loko u ehleketa leswo se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula ni le ku khenseni swinene tlhelo ri mi nge le ku teni na rona mi le ku anamiseni miehleketo na mitwa na mitwa swinene na mitwa swinene loko a yingisela Statistic General loko hi kha hi bula na vona lava ri senga Maluleke va kombisa timhaka tin'wana leti na to ti nga na nkoka ku vanhu lava vo hi pfuna lomu makaya vatirhi va le makaya tinhlayo ta vana va lahlekeriwe hi mintirho ka kotara yo sungula nhlayo ya le henhla hi nhlayo ya le henhla swinene swi vula ku vanhu vo tirha lava va tirhaka tindlwini 99 va tikomba va kha va ya katsongokatsongo va hunguteka a ni tivi ku kumbexana hi nga vulavula na hi yaleyo ku mi vona ongeti va nga va kha va hungutiwa hi ku vathori ve le ku heleliweni hi mali kumbe vathori va tikiseriwa hi milawu ya tiko kumbe ku endleka yini hi ku vona ka n'wena tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakaka ku vulavula hi tona loko a ha ri mavhengeleni na ku heta ku vulavula na muyingiseri loyi a ku vulavulaka sweswi a vulavula hi timhaka ta ku van'wana va vatirhi va Afrika-Dzonga va loloha ni kombela ku mi vutisa xin'wana laha mina loko ni thoriwa la ka Munghana Lonene vete matevula hayi a tsaka mani hi ku tsakela ku i ta tirha ka Munghana Lonene un'wana i na marito yan'wana ya kahle ngopfu swi swi ntiyiso ko se hi ta ku hakerisa leswi a hi mina ni nge te Munghana Lonene ni hakeriseni leswi ni tshemba ku na n'wina kwala mi tirhaka kona vo mi byela ku mi ta hola mali muni a swo ivi mi teka ntirho walowo kumbe mi nga wu teki laha ni nga swi twisiseki hi laha ka lavo aka
hikokwalaho ka yini va lava munhu a va byele ku i ta lava 11,000 ku aka yindlu, un'wana a va byela ku i ta lava 4.5 ku lava ku aka yindlu, kuve hi vo va lava ku akeriwa yindlu. Hikokwalaho ka yini va ngeti tatana akela yindlu ta ku hakela 2,000? Hikokwalaho ka yini ku fanele ku va builder yi vekela ku kasi ku thoriwa mani la? 0860 002543 khume tsevu timinete ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi. Tweneni loko ku ri na un'wana la muhumelerisi Halunga veri Halunga i nhlekani a ku na munhu a ku na munhu la 0860 002543 nhlekani. Minjhani papa hi pfukeli minjhani n'we a khensa swinene papa. Ku khensa hina ni la ku hlamula ka leya mintirho papa. Ni ngo vonaka i nga ri maAfrika-Dzonga ha loloha kumbe ha chuza. A ku na ku chuza, ku va ku manipulatiwa hi valungu lava hi va tirhaka minkarhi yo tala. Loko mo languta mahaxi na society swo talo ka Giyani ku ya fika ka Salem, ku na vanhu va tirhaku vo sesi na vo boti lava tirhaku va ya ku swibedhlele ku tsariwa ti-DI, ku yiwa ka Department of Labour ku huma death certificate, munhu a ya ku lahliweni mara a va rejistariwangi and Department of Labour a yi vuli nchumu hi swisweswo. A ndzi twisisa mali a ni se mi twisisa ku se n'wina mi le ku yeni tlhelo rihi kambe ni ya ka tlhelo ra ku a va tekeliwi nhlokweni vanhu mina vanhu specific lava hi ku kongomisa lava mi va tivaka kumbe mo swi vula hi ku hleketelela ni vula ku hikokwalaho mi fike njhani ka ku a va tsarisiwangi? A ni hleketeleli ni huma kona na swi a ni xilo lexi ni swi tivaka ni suka kona ni tsebeli swinene malembe mo fika 3 a humi na nchumu va ku hlongola se ku va lava ku hlongola hi rona. Mali ya kona yi le hansi ngopfu hi ndlwana ya grant ko se swi ve le ku hluphekeni laya ku pfuxiwa nkarhi wun'wana na wun'wana ku ya teka mufi laha mutse ya kona va vuya va ku 1,000 for 1,500 vo se va tirha va kuma ti 1,000 va ku u ta kuma commission loko u kume munhu kumbe yi nga fiki. Nkarhi wun'wana u tirha n'hweti yi hela mi nga holi va ku a yi nghenangi mali yi mani ku ri u ya hela mudende mi ya yi kuma hi vo ti-16 vo ti-18 yi va yi nga helelangi. Va tirha ku vava vanhu ene va ri vanhu va kwala South Africa. Swo tala swi rejistariwangi Department of Labour a yi vuli nchumu, Department of Health a yi vuli nchumu. Va ya sayina ti-DI a swibedhlele va heta va ya ka Department of Labour ku huma death certificate ku munhu la nga humesa death certificate u rejistariwile hi ma a swi nchumu sweswo hambi swo society sweswo a swi rejistariwangi. Nimetri ya so va vulavula mara ni mi byeri koka na mitri ni mi byerini ku loko ku ri na swin'wana a hi vulavuleni ni nga ri moyeni sweswo n'wina mi tirhaka hi tikontaraka na yinini ni hlamuleni hi kota ku lulamisa swilo leswi hi ku Xitsonga xa vula xi ri ku sivela swi tlula ku tshungula ma swi vo. Loko sweswi mo ni hlamula mi ku hi khalanga hina hi tirha ka ncindani xiyimo hi lexi mina na swi kota ku ni ya ni ya hlangana na ncindani loko hi ncindani phela loko i tirha la tikweni leri ku na milawu leyi na leyi na leyi na leyi se i ri yini hi vanhu lava ivi ya ku ta swi vona kumbe va ku hi mani hi ve hi swi lulamisa va swi lulamisa swi hela. Vo tala va n'wina misala mi ya swi vona loko se mi huma ku va mi nga tsarisiwangi helo kumbe nawu wa tiko leri a wu vuli swona. N'wana mi yingiserile hlekani Botpet papa leyi ya mintirho leyi ya tika Botpet hi ndlela yi yo fana na yona ya le ya tipolotiki. Botpet ka tika lomu tikhampani leti tirhiwaka laha ka tika Botpet. Number 1 wa nghena khampani i sungula ku tirha i sayinini tikontraka hinkwato even then ku fika nkarhi va ku khampani ya cinca kumbe ku cinciwa mavito kumbe ya xavisiwa
a ku na lexi mi nga ta xi kuma kwalano yo cinciwa ntsena mi kuma ko cinciwa vito a ku xavisiwangi nchumu ko cinciwa vito and then loko ku cinciwa vito mi sungulela hansi from scratch loko mi ya chekisa botpet hakakatika kahle na ku ya solviwa njhani a ni swi tivi leya ku mintirho a yi kona la ka hina botpet a swi koteki yona a yi le ku tirheni vo tala hi van'wana a va swi lavi mara a hi hinkwavo mina ni vulavulaka sweswiwani loko mo ni vitana botpet mo ku tata ni celela guji a hi mina ni nga ta fika ni tivekela price n'wina mi ta ni byela ku loko i cela guji leriwa ni ta ku nyika mali yo karhi botpet yana ni mahlweni ya vatirhi ya ti-builder ya loko sweswi ni ta mina ni fika mi ni nyika plan ya n'wina plan ya mina hi leyi i ta ni charge mali muni ni ku byela ku ni lava 11,000 na right yo ku byela ku ni lava mali yaleyo a ni hi mina ni lava ku offera service loko ri ku wena i ta yi teka loko i nga yi teki i nga yi teki ende lava le handle loko va vulavula ku wa fika a charge 4,000 botpet na yi twisisa yeleyo ku why va yisa lava le handle loko va ta tshama sweswi ma swi kuma amqachweni botpet ku kha ku tshama nuna na nsati va kha va tshama kamarini yin'we va ri mune va hakela rente yin'we kumbe va ri ntlhanu na wun'we se munhu yaloye botpet a nge fani na mina ni nga ta ku ni tshama aka room ya mina ni ri wexe na hakela 2,000 ni ri nexe loko ni ya offera service hi half price kambe a swi koteka ni ali kambe ma vona mavhengele malama ma ndhuma ma swakudya xikombiso ma xavisa xinkwa xin'we xo huma vhengeleni rin'we ende ti-price a ti fani ivi mixavo ya kho yi nga fani kambe a yo vhe yi hambanela leswiya swa 4,000 na 11,000 mingisi ra mina mara ku na ku tika ti huma aka bekara yin'we va fika va ku hi leyi bekara na hi vulavula maviti ya mavhengele hi leyi bekara ka mahambanelo ya kona ku to va ntlhanu wa macheleni rhandi a ni tshembi yi nga hundza rhandi kambe xivutiso i ku loko swi ze swi fika ka half 11 na 4 futhi i ku tlula half hayi botpet ani swi ya hi kona hila ni vuya kona kwalani ka ku swi ya hi ku na yena munhu yaloye mi ta n'wi thola i ze a tirha kwini a ndlisa ku yini kun'wana no mi tlula mara na swi twa bot wa mina a cancer kambe lexi a ni lava ku hetisela hi xona i ku mina ni lava ku akeriwa yindlu swi ya hi ku na yena munhu yaloye mi ta n'wi thola i ze a tirha kwini a ndlisa ku yini kun'wana no mi tlula mara na swi twa bot wa mina a cancer kambe lexi a ni lava ku hetisela hi xona i ku mina ni lava ku akeriwa yindlu na n'wina mi akaku i mani a nga thola mani n'wina mi va mi thole mina botpet se hikokwalaho ka yini ku va mina ni thola ku n'wina ku va n'we mi ni byela ku price hi swona botpet kombo ta mina kumbexana n'wana ta hi pfuna 086 0002543 swi leswiya sweswiya swi tirhatirhaka ka ti-construction swimovha sweswiya swo ka swi nga twisiseki ku ncini swa diba ni loko swa ndeka munhu va ku dubile xi xexiya swe le ka construction swidekudeku hayi tilori hayi leswiya swa tilori na leswiya swi tsinile swa ndeka ku munhu i dibile xo xexiya aya ka hina iyo mhaka hi nga mi byeli ku hi tirha ku hi chava sweswo tani n'wana mingiseri hi loyi a ku na munhu 0860 002543 nakona ku i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM inhlekani hayi khalanga mpfukeni papa mina hi pfukile hi ngo vona na hi pfukile mina ku vulavula ka leya mintirho leyiwani ya leya mintirho khalanga vanhu a va ku chavela mintirho hi ku endla hi vomu ku na mintirho yin'wana a yi fiti ku yi nga tirhiwa hi vanhu khalanga langutsani khalanga ku ta traka ya international yi le xitisemende yi tele va fika va yi paka hardware
va ku mi rhwalela tisemende letiya hi nhlana mi ti nghenisa hardware loko ya chala khalanga mi ta koka kumbe hi meno mi ta swi vela ku sweswo swi correspond and mitirho ya kona leyi endlaka ku ri vanhu va yi chavela i mitirho leyi hi fambaka hi kuma leyi nga registerangiki cause na loko munhu a mi nyika ntirho a mi sunguli mi twanana ku he ndoda mina ni na ntirho lowani loko heta ntirho lowani ni ta va ni ku nyiki so much vanhu a va ta ala ko fika ku tirhiwa loko heta ku tirha ivi ukhensa wo famba hi swona swi endla ku ri vanhu va chavela mitirho khalanga mitirho wa yena a yi fit na ku yi nga tirhiwa hi vanhu that's ni nga mi vutisa question one khalanga tipu nga kota ku ni hlamula loko a ni nga tivi n'wina mi tshami mi nga hlangana na mulungu a kha bapiki kambe la ku twisisa leswi mi swi vulaka a na ha tikoti le ku hlekeni hi mhaka leyi vulavulaka ya ku koka nkumba mi ni koka nkumba hi mene leswi hina hi mi navela va ku loko n'wina mi rhwalaka tisemende mi tiyini mi le ka rihanyo lerinene ke ti vuya ngopfu khalanga ni wu tirhi ngopfu ntirho wolowo ti vuya ngopfu khalanga ni ze ni nga tirha ni tirha as a daka boy i malembanyana ndhawu va ku ri ni ta hola 40 rand hi siku hi plastela 5 room hi 4 days ni ta va ni ri na mali muni hi 4 days na 8 rand yindlu yi herile se loko ni ya tlhela mundzuku ni ta pimela khalanga mi ri mi tirha masiku mangani 4 hi tirha 4 days hi plastela 5 room ni kha ni renta 40 rand hi siku ni ta va ni ri na mali muni ivi va ku va mundzuku wa chava ya tika mitirho yin'wana a yi lavi vanhu khalanga se loko yi nga lavi vanhu hikokwalaho ka yini van'wana va kha va yi tirha i ndlala khalanga u ta swi endlisa ku ni ndlala ko va na ndlala ni toka ni nga mention ku vanhu vo huma ku va yi tirha vanhu vo huma ku va yi tirha swilo swa durha khalanga swi le ku durheni swilo swa swi vula ku swi voneni sweswi sweswi va mafurha va le ku rileni va ri tipetroli a ta ha ri ku xaveni tigaraji va hava mali vanhu mara va le ku tirheni un'wana na un'wana va pakiti movha sweswi va tshamile tithekisini petrol ya durha khalanga so fanele ni sacrifice ani ya ni ya tirha ivi ni khensiwa sweswo swi tanana mzimba wu le ku xanisekeni mzimba wu le ku vava swi disturba na rihanyo leswi khalanga ya na mina ku le ku bihile laha a ho hlawula mitirho a ku tirheki xinkwa xa durha sweswi ni vula ku ni vula ku mina lexi nga xisi okay vanhu a va lava ku ya ku riseni vanhu a va lava mara leyi ni va ku ile ya n'wina ya ku mi ta tsala a hi 40 rand hi awara hayi a swi teli swi swa va ku 40 rand hi awara khala ngoka tibildara mi rheta hi siku ene a yi chayi kwalano ku pfuxiwa tirho mali ya kona ya kumiwa hi muthori n'wina mi nga kumi nchumu ku bihile laha handle khala a wo hlawula mitirho khale ka ku bihile swilo swi le ku durheni swi le ku durha he khalanga ni mi twile mi ta va mi kha mi tirha mi kha mi nga holi nchumu mi tshama mi heleriwa hi mugayo ya run'wini mi ku ma sweka mugayo yo hela byi kha byi chuva vuswa byi ta chuva swa byi karhala mi ku ta kota ku nyongelela ku loko mo nyongelela bya ha ri mikapu a byi nga tiyi i samboyi kusuka la ka magoda la Sanboy bye Sanboy i tlhelela ka mhaka leyi nga tshama hi vulavula yo siku rin'wana ya ku vusweti byi le ku andzeni la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i tlhelela kona kwala kambe la ko aka la ni ta byela muhumelerisi va landza mhaka i ri koka nkumba hi yini matini ene kwala ka ku paka traka mi se swi ya ku ti-driver a ti chiki ti ni ta nchumu ni vula loko ku ri ka ku tirhi lexa xa forklift hayi lexa bobcat forklift ti-driver ti chiki kona vona ku ya hundzuluka yiwa n'wana hayi mukeni n'wana munhu hlakani bothet mjani bota mina ipfukeni kuna mjani hayi pfukile a khensa bota a ni nga ta basisa kantsongo ka leya leswiya swa ku maki swa tibildara or muthori nje loko munhu ma la ku makeliwa ni twa mi khe mi kombisa xikombiso xa ku va un'wana i charge vo 4,000 yin'wana i charge vo ma 11,000 sweswo tanihi ku ri ku hambana ku va kona hi ndlela yini a no nyika xikombiso swi vuriwe hi mi yingiseri kwala namuntlha inkombo laha ku hambana botped ku na leswiya swa ku hina vo tirha hi contract hi endla leswiya swi vitaniwaku is a quoting before i ta makela munhu hi endla quotation anere
quotation yi famba na ti-square meter ti-measurements sweswo taniya yi fika yi charger mi twanana ku ri mali ya so van'wana a va charge a va teki ti-measurement ta yindlu wo fika vula price hi nhloko ku ni ta lava mali yo karhi ma twisisa and then futhi hi ku hambana ka swilo swa ku fana sweswo na labor na yona yi hambana ku van'wani na experience va ri hava a va na vuswikoti ko va leswaku ku fika a ku maketa ma ti vona tiyindlu ka ti-social media ti-crackile mi ti vutisa ku hikwalaho ka yini yindlu yi crackile kusuka lanisanane after ka ti-window level laha ku fakiwaka tilendlele mi kuma ku yindlu a yi crackile hi ndlela yin'wana hi swin'wana swo fana na sweswo mi kuma ku ti-cement a va geji ku ya hi geji ya PPC cement leswi yi nga vekisiwa xona ku ri 3 in 1 or 4 in 1 un'wana wa fika a faka 5 in 1 tin'wana teka ti-cement ti xavisa hi ndlela yo fanaleke ntisena so hi swin'wana sweswo hi nga va teka vova lava hi va veka mahlweni ku no va endla ntirho wa kahle or va cheat hi nga va la ka durha mara ku na yin'wana mitirhi botpet mi nge tirhi ni nga mi nyika xikombiso ma vona ku fana na ku tirha moxara vo tirha vanhu hi mhaka ndlala mara swi vava ngopfu leswo swa ku i hlambisa vanhu sweswo taniya ivi yi tlhela loko ya ku tleleni ya tlhela futhi n'wi lora munhu lowa bisi zama ku n'wi pfuna hi ndlela ya ku fanaleyo mantwisa but a hi ngemeteni kwalaho a hi ngemeteni kwalaho ni khensile siku ra n'wana dangi botomi nokona ku lowa humelesiwe ncindani Eric Mabasa mina vito ra mina ni khalanga Pat Matebo la hi hlangana ni nongonoko lowu nakambe emusumbuno ku ta ku tisela wona thwi kusuka a Giyani kambe ke namuntlha hi gimeta kwala nongonoko dzumela mina wa landzela andzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2 na Rulani Mzamani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela